Idemo dalje, Srpski muzički konzervatorium, Carica Ana Zuvić. Počeli smo malo pre. A nije mnogo, već granic ne radi. Pa ovu pesmu, jedan lepi instrumental. To što kaže, uvijek svi kaleti. Možemo da izazovemo mi Serbian Kings, ovi Gypsy Kings, da negde pa da održimo koncert zajedno u isto vreme, da imamo gdje će više publike da dođe. Ta melodija ide prilike ovako, ne znam da smo dobro nametili. Važno snimamo na ovom svijetu. Za prvo, tako prilike. Serbian Kings. Gypsy Kings. Vai. Dođe se ikad surošao da slavom. Sam drugi da stane na tebe, pričaju sine, pa snijemo ove kape naše. Pričaju sine naš, kada naš stav prilikom portreta gledanja u levu, u desnu stranu, pa ćemo tako da pravimo. A imamo i ovi drugi Kings, ovi Serbian Kings, ovi Gypsy Kings, oni što nego, što je mladi, to raduje. Njih vole pripremiti sa uživom, a i nas više. Pa vidimo koji on srči, znate, mali,
sine Serbian Kings vs. Gypsy Kings, Dema koji je došao kao pobjednik u ovom velikom koncertu pod državnom nebom u Rio de Janeiro. Evo djeca, ja sami na statue, znate što kažu. Iskrse. Rio de Janeiro, jer to beš u Rio? Ne, nije, to je, jeste. Ja, pričaju se ja. Gitare. Pričaju se ja. Pričaju se ja. Dema. Gypsy Kings priznaju. Priznaju pobjednike, onda osviramo zajedno malo neko njihovo. Evo se našo. Avadehov sedem. Sada vidimo avadehov. Serbian Kings su ono baš oduševili su se ovi Gypsy Kings.